alit puniki titiang mempepe pianak puniki Bella ipun sampun kelamar oleh puniki Weda sampun itu niku mawinan sampun ipun sarang kalih kanjeng Nabi ampun bani nih nahyang rajul itu pinangke cinta lakutin ipun sarang kalih unsur presiden kebawas sah sarang kalih ala Nabi manut dan pawilakan sami sampun katenaken. When you feel swept away, when you're feeling lost, sayang mangga papasin mana gitu tujuan ya itu kadang memang ketut mangga kita dicang lagi kopang sama ketut beri-beri yang masih sayang balik kan kutune katanya atau sekedar katanya mangga niki jajaran dari burung manu bahagia bisa katanya the stars will lift your heart up. banyak pengabdi mantan mangga pertemuan sang Allah kira biniki memangguan kerajaan sekali lang sekali itu langgeng begini hajat sekayang-kayang waktu itu bisa katanya selantang keuripan ya tadi bawa sana ke diusir antos sumber hubungan macam lain antos merantrasan putih kuning itu kayak unggahan ring R3 kan kuning R3 nih rom 3 tuh gitu antosnya nih ya sehidup semati ampunan satu hidup satu mati dah ya sehidup semati In the dark, fighting off the tears, you don't have to bear the weight. Climb to the top, where the light will open up your heart, let sunshine through your veins. Keep your head up, stars will lift your heart up. They will guide you. Take my hand, I will take you Sane masa ikutu Wendra Pratama bertemu Arse sarang Putu Bella Oktavina Clarista Asari mas jangan lagi oke dumugi pertemuan sang Al-Kirabi memauan kerajaan tur ajeb sekayang-kayang dicangsakan gitu